anak-anak Caturbangsa.
Ada nyamanan tekan umah pendidi nepok adi kenyam ken beli nyilangan kenyelima kuli yen kekene ayah-ayahan adi sing buin beli mekitam lali karena bagiane berada dini ngajak adi ni sayang yang beli belinya iten nadi yang kene sayang adik ken beli ngayah Hendrik bilang wai semangat ngenang kopi nyiapang darah ngasih kita sebilang wai kan tu sepetekan
alasan kuranane maadab ngubah kucet jabang kesengkaruan undo tetagihan piana kengang sang ngedeta ngelanjutkan masuk sekolah mayah kene mayah ketuk ada gen tagihan konden buen anggon
asik